वेंचणुकेत बदल जाय जाल्यार पयलीं वांटेकार जावन वेंचणूक जिखची आनी मागीर नेम बदलचे म्हूण गोवा युनिव्हर्सिटीचो व्हीसी वरुण साहनी उलयला. ग्रॅज्युएट वा पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंटाच्या वयाच्या भुरग्यां कडेनूच खंय तो उलयतलो, बाकीच्या कडेन ना म्हूण व्हीसीन NSUIच्या फुडाऱ्यांक नांव घेनासतना शिनाल दिलें. गोवा युनिव्हर्सिटीचे पोस्ट ग्रॅज्युएट स्टुडंट्स युनियनाच्या उक्तावणाक तो उलयतालो. NSUI आणि विरोधी राजकीय पक्षांचे कांय युवा गट युनिव्हर्सिटी कावन्सिलाक उक्ती वेंचणूक आणि सगळ्यांक मतदान मागतात. निकतेच जाल्ले वेंचणुकेचेर तांणी हे मागणे वेल्यान बहिष्कारूय घाल्लो. ह्या विशयाचेर व्हीसीनूय तांचे आयकून घेतले ना. स्टुडंट कावन्सिलाच्या उक्तावणाक ताणें स्टुडंट युनियनाचें नांव घेनासतना हो वेंचणुकेंतलो वादाचो विशय काडलो. So if there's student politics, you have to be 24 or below if you're an undergraduate. You have to be 26 years or below if you're a postgraduate. And you have to be, I think, 28 years or below if you are a research student. Those are clear upward ceilings prescribed by the Honorable Supreme Court of India. So if I face a student delegation where there's anybody over the age of 28 there, I will not interact with you. Because to interact with you means violating what the Honorable Supreme Court is saying. You cannot make changing of the rules a condition for participation in an election. You've got to participate under the rules that already exist, win the election, and then change the rules. Then agitate to change the rules. No political party can say that it will be our condition that we will contest elections in 2019 only if they are presidential elections, not parliamentary elections. I mean, the sheer absurdity of that position, I hope, is clear to all of you. You've got to go, you've got to contest that election, you've got to win it, get your 3/4 majority in parliament, and then change the constitution, make it a presidential system. Who's stopping it? स्टुडंटांक स्पोर्ट्स मार्कांचेर विचार चल्ला म्हूण मंत्री जय साळगांवकर उलयलो. तो SCGचे कमिटीचेर आसा. Recently, from somewhere, I don't know, from a circular has come that sports marks also shouldn't be considered for the students. And I, being the Honorable Chief Minister, has appointed me on the SCG as a vice chairman or some position in the Sports Authority of Goa. And we have, in the meeting, we have put forth this demand that students should be given some concession. If we have to produce good sportsmen, if parents have to allow the students to come forward and join some sports, think of a particular sport very seriously, we'll have to give them some concession there. And so the sports marks, again, we have to consider for the sports marks. इतले मजगती गोवा युनिव्हर्सिटीच्या भुरग्यांची एंटरप्रेन्युअरशिप ड्राइव्ह झाली. Financial authorities, the entrepreneurs would be sharing their best practices, sharing their experiences, and sharing what is actually needed to be done to install an enterprise. Most of the important thing is, they would actually have a shop floor, what we call as a shop floor experience. And when they go around, they will come to know exactly how, what is the need and how is it to start. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळयेकर. 9, 10 आनी 11 नोव्हेंबराक दिल्ली जावपा आशिल्ल्या कामगारांच्या आंदोलनाच्या फाटभुंयेर गोंयांतय आयटकान वातावरण तापोवंक सुरवात केल्या. कामगारांच्या हिता खातीर नवे कायदे, आशिल्ल्या कायद्यांनी सुदारणा, म्हारगाय, नव्यो रोजगार संदी अशे विशय आयटकाच्या अजेंडाचेर आसात. आयटकाची ब्रेस्तारा फोंड्यां जाल्यार शुक्रारा म्हापश्यां सभा जाली. कामगार शेतकार आणि दलितांक, कामगार शेतकार आणि दलितांक, बायलांक आणि भुरग्यांक रक्षण करात, रक्षण करात. बायलांक आणि भुरग्यांक, बायलांचे आणि भुरग्यांचे कमीत कमी पगार. ही तयारी आमची 9, 10, 11 न्यू दिल्ली आम्ही वता, केंद्र सरकारा थंय वता आणि तिनूय दीस पार्लिमेंट स्ट्रीट चक्का जाम जातलो. वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रांनी कामगार वर्ग येतले आणि आपले 12 आणि लोकल डिमांड सगळे मिळून 14-15 डिमांड सरकारा फुडें दवरता. ह्या डिमांडांतलो मुख्य जो आसा बेकारी पयस जावपा जाय.
म्हारगाय बंद जावपाक जाय, कामगाराचेर जुलूम जाता तो बंद जावपाक जाय, दलिताचेर जुलूम जाता तो बंद जावपाक जाय आणि कामगाराचे कायदे जे आसा ते योग्य प्रमाणे इम्प्लिमेंट जावपाक जाय आणि कामगार कायदे दुरुस्त जावपाक जाय. दुरुस्त कशे, हायर अँड फायर न्हय, त्या कामगारांक उठके सुटके काडप न्हय. GST हाडली, शेकड्यांनी बारीक धंदे इवन बारीक पसरकार तेणी ते धंदोच बंद केलो. कित्याक ते GST जे टॅक्स आहा, टॅक्सावर टॅक्स, सिंपल टॅक्स म्हणलेलो, एक देश एक टॅक्स, एक भारत एक टॅक्स, जाल्यार तो 1 किंवा 2 किंवा 3 लोकांक कांय सन्माना. 9, 10 आणि 11 तारखेक नोव्हेंबराच्या अख्ख्या हिंदुस्थानचे कामगार पार्लमेंट रस्त्याचेर एकठांय जातात. ह्या डेमॉन्स्ट्रेशनात अख्ख्या हिंदुस्थानाची 14 कामगार संघटना, फेडरेशनां, जितून डिफेन्स, रेल्वे, बँक्स, इन्शुरन्स सेक्टर ही सगळीं येवन आपल्या मागण्या खातीर पार्लमेंटाक घेराव घालतात. घेऊ एक ब्रेक.